فضيلة مشكورة موديا. السلام عليكم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirain dito mga kakasih sin Allah Ta'ala tiranan. Hari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kabiyaksahan. Humatud na isab kami kanap pangadyan. Maun pahadarat sing kamu. Hari indiin na sadya inabutan sin suara ini. Adapun in ayat ganap pangadjian yatud namu maun pahadarat sing kamu. Ayat hikakauhaan ayat hanggatus kauhaan tagupat pa ayat hanggatus kauhaan taglima. In ayat nasabut Suratut Taubah. Mga anak po, ayaw na tutud kalupahan, indunya bukun paghulaan. Panglabay-labayan na to sadya indunya, salta mataud na limabay, aum pa magdaratong datong. Nawangin dunya bukun paghulaan, panglabay-labayan sadya, haunin paghulaan. In paghulaan, tiuhila sin Allah Ta'ala, dahil nga panagnaan, sin manusia biyeta na kanya, ininapusan kita niyo, in paghulaan, amunahin pagtahon adlaw akhirat. Mga anak ka po, in naghula diya dunya, nahambuok.
nahambuok. Inta umarayaw, yariradun niya. Inta umangi, yariradun niya. Si pagyanun ta umarayaw, iwan ta umangi. Inta umarayaw, amuna imyagad, akabayaan sin Tuhan. Inta umangi, amuna insimulang, dahil nga kabayaan sin nagpapanjari kaniya. Mga anak kapo at tiranan, in pangadyan na to di hayat nasabot, pakuyagun kita niyo iwan pahaliun. Hisin nagbayta, sinaun kakuyagan, iwan aun papahalian. Allah subhanahu wa ta'ala. Firman niya, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum jadathu hajihi imana. Mga munafikin, nagmunapik sila patuhan, iwan nagmunapik da sila papagkahin nila manusia. In munafikin ini, sila insangingi, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Yadto sila habulian, sina pinalka jahannam. May tayadto, malaggo in katitipuhan nila patuhan, iwan malaggo in katitipuhan nila hapagkahin nila. Dahil nga sabab yan, patangkisun sin Allah Ta'ala im mga manusia din kanila. Intimang kisda, amura imbar iman usugi wambar iman babae. Inwala timangkis na inugnang ka na hamasa na tuwin. Mga anak ka po, paman sin Allah Ta'ala, apabila aw ni patulun sin Allah Ta'ala ayat, maun pajunjungan alaihi salatu wassalam, inagi si mga munafikin, iwan si mga munafikat, munafik usog, iwan munafik babae, hisiulong na rin kanyo magkahaka. Manglari-lari, mangudyo-udyo, manghina-hina. Nagkakaharad sila ang Tuhan nila. Nagkakaharad sila ang nagpapanjari silang itiwan lupa. Sarawa, ihtihjaan wa buhtana. Panglari-lari, panghina-hina, pangudyo-udyo. Hamanga sila nagkaharad, iwan hamanga sila nagpasampay sim pag-aram. In mga bariman usog, iwan bariman babae. Pabila aun na ayat patulun, tumulun maun panabi. Pagkahakaran nila, wayrun diskasyon. Kapag unahan ni Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu an, impamung nilakatan, sami'na wa ata'na. Ghufranaka Rabbana wa ilaykal masir. Amo yan yung panindog simbar iman usugi wang bariman babae. Bangaon na, dahil Allah Ta'ala, harap maun kanila, piyasampay sinjunjungan nila alayhi salatu wassalam, kug iwan kuyag. Lasa iwan panumtum. Misan na kau makuyag, bangway ron lasa mo. Bangway panumtum mo, biya simbihaon ini. Mga anak ka po, nalubusin mga munapik ing karayawan. Hamasasing kanabihan, iba nakamasasing karasulan. Sarawain nakapindi malubo. Amura ing gawut. In atay nila, in suara nila, impito ang gautabaran nila, pakabayaan sin Allah Ta'ala.
tiyanto nila. Pabaran nila sa lugay sing kabuhi nila, imbaugbog nila, intumawang kanila, amura in nagpapanjari kanila. Pa'ammal ladhina amanu. Tapunin mga sila bariman, usugi bang bariman, babae. Fajadathum imana. Asal da makusog. Asal da makusog. Asal da mataod. In sila. Bang aun dumatun. Ayat. Pajunjungan alayhi salatu wassalam. Baugbukan sinatay nila. Baugbukan sin suara nila. Baugbukan sin pituanggaw takbaran nila. Magkarunahan kita niyo mga anak kapo hamasa na to ini. Piag-angkupan sinadunya ini larakun. Ing kabayaan sin Tuhan. Piag-angkupan hadunya ini pungo ning kabayaan sin Tuhan. Kauhaan tagupat kaja. Di datuan mapu maita. Yaunin yakin. Yaunin ikhlas. Yaunin as-sabat in pamaugbog matan gawgot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin mga bariman usog iban bariman baray. Jadathum imana. Kauhan tagupat kajam, ganap mangganap ing pagiman nila. Ganap mangganap ing pamaugbog nila. Bukun magmainus. May tayad to ganap mangganap, sinhalawm sila wala, sinhalawm sila musiba, sinhalawm sila pitna, sabab inyad to pag-promote kanila. Bang sila kaya tungan sintuyad to, inyad to pagpataod sin karayawan nila, pagpakusog sin pangatayan nila, sin suara nila, sin pituanggaw tabaran nila, magtag-ipon, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkahakaran nila yung baita sintuhan. Pagtaatan nila, inday ng Allah subhanahu wa ta'ala, hiatud maun kanila, sinjunjungan alayhi salatu wassalam. So kumusog, iban tumaod, insumunod, Paman sinallahu ta'ala, wahum yastabshirun. In sila yan, masyururun, bima anzalallahu ala saydihim. Makugiwan makuyag sila. Sinaun piatulun sinallahu ta'ala panabi nila. Parasul nila, harap maun kanila. Maita, tiyanto nila yan. Hikasanyang sing kabuhi, iwan hikasanyang sing kamatay. Hikarayaw sin beginning, iwan hikarayaw sininding. Dahil nga sa babyan, di sila malupa maglapal, sindum iwan sinadlaw, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Di sila sumuhon mangayo patuhan, Allahumma ajirna, Allahumma ajirni, mim musibati. Mangayo sila patuhan utuhan na mo, tangkisan kami rin musibah. Sabab tiyanto na mo, musibah piaratong mukha mo, hipagganap iwan ipagpakusog. Mga kakasisin Allah Ta'ala. Wahum masyururuna bima nazala ilayhim. Makuyag sila sinaun piaratong kanila. Dahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. May tayad to, lima fihi min manapihim ad-dunyawiyya wal-ukhrawiyya. Sabab piaratungan sila, karayawan dunya, kamumpaatan dunya, paatay nila, pasuara nila, ibang papito ang takbaran nila. Bukun sadya pasimud ka na naman masarap. Bukun, sarawa, harap pajantung nila, harap pasuara nila, dahil nga sa babian malimu in suara nila, malimu in hikakahinang nila makad hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala.
makuyag sila di hadunya, iban makuyag da sila haadlaw ka na. Mga anak ka po, impanaabit ti sin Yahudi van Nasara, kuyag sa jari hadunya. Wayroon kuyag hadlaw ka na. Allah subhanahu wa ta'ala, piarahan kita niyo, Nabi Iwan Rasul, magbaita sin kakuyagan dunya, iwan kakuyagan hadlaw akhirat. In kakuyagan hadlaw kana, piyabaita sin junjungan, alayhi salatu wassalam marikatu taniyo, ma la aynun ra'at, wala ujunun sami'at, wala khatara ala qalbi basar. Inyari adunya ini miuwa na kau. May tapag kita sin parin tembay mo malingkad. Inrang pumusal din sa jasumon ko, may takaw nakabay mo yam lingkad. Auno ko nagka, iwan sa sakatan mo. Iwan, luksuri nuno. Bangkaw auditon bihan sin tao, malagwin pag-audit kay mo, adlaw ka na. Dahil nga sa babiyan, makuyagin mga bariman, ha, panghindo, piyarasin Tuhan maun kanila. Palmansin Allah Ta'ala, wahum yastabsirun, akuyag sila magsambahayang. Uy, mayta, nag-alupin ihipon ni Wantagipon. Nagsambong laong inipon ni Wantagipon alaom sambahayang. Pangayo mo po tawan, Rabbi gfirli, warhamni, waafini, warjukni, wahdin. Bangyad to, makuyagin atay muli mapalhad to. Wala panatatalos. Wala mo pakialalapal. Tayay manasin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab kaingatan sin Allah ta'ala. Ingkataan parkarajaan mo, wala mo pananiniyat. Uwos na kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal lazina fi qulubihim maradun. Adapunin mga sila parman sin Allah ta'ala. Amoy mga munapik yan. Inhalawm sinatay nila na sa sakit. In pagtulon pagpatulon sin Allah ta'ala sin Quran maun kanila. Ipagpataod simngi nila. Maita, sabab di nila ratay maun. Gaman magkukusugin pamuting nila, gaman magkukusugin pagkupur nila, gaman magkukusug in panghina nila. Hamanga sila bariman usug, iwan bariman baray. Yari mataud hamasa natuin ni imbihad turagbus. Na, paman sin Allah subhanahu wa ta'ala, fajadathum rijsan ila rijsihim. Ngi ganapan ngi. Ampay bariman, dayaw ganapan dayaw. Kuyag ganapan kakuyakan. In sila. Ngi ganapan mangi. Bahu ganapan bahu. Lumi ganapan lumi. Ingkatan di makadakabayaan sin Tuhan malumi. Wa matu wahum kafirun. Yabutan sila sing kamatay. Nagkukupur pa Tuhan. Nagsisirik pa Allah Ta'ala. Hihinang nila insa barang daruhaka pa Allah Ta'ala. Yari karunguhan na to. Yari kakitaan na to. Dumiban sinadlaw. Dahil hasabab yan, patangkisun kita niusin Allah subhanahu wa ta'ala riha. Ayat ini. In kaagi na to tumangkis. Amanu. Parayaw na to sadya. In kaagi na to makadarukun iman unun. Damikian parayaw na to sadya. In kaagi na to makadarukun Islam 5. Amuyad to mga tuan. Inday nga mga
Pangadjian na to ayat na sabu. Nanjari, mari kita niyo pahadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyaita si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kiyabaita kanila sin Nabi. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nawwiru manajilakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Magkagunahan kamu ilaw. Tigidlong bitu-bituhan ng gumi. Tigidlong bitu-bituhan ilawm kubun. Na hari pamakad to palawm kubun, magkagunahan kamu sa hayahalawm simbahay. Magkagunahan kamu ilaw halawm simbahay. May tayad to. Bukon ilaw pagbabasketbulan. Pagbabasketbulan na doon niya wiyaw, ning kusog sinilaw. Iilawan sinadlaw, iilawan sindoon. May tayad to, magkakunahan kita niyo ilaw rin nga Tuhan. In ilaw rin nga tao, dihi sintuhan panghati, kaya hatihan sintaw, piya kay na sintaw. Takawa, magkagunahan na kita ni ilaw original ding hatuhan. Allahu nurus samawati wal ard. Naunin beta sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Ampaka mo makatangkis dahil nga kakahinang si mga munafikin, duwain dila nila, magbisara marayaw, iba magbisara mangi. Hibay ta indayaw sa tiyatapukin mangi. Nawwiru manazilakum. Butangin niyo ilaw bahay niyo. Butangin niyo sahaya ilaw bahay niyo. Unuin pa kayo niyo ilaw iban sahaya. Bisala sambahayan. Yung gatuloy naman ito pa masjid, sambahayang sunnat. Aula-aula sunnat sindum. Ano yan mga tuwan? Na hisiyo si manusia yan. Magsasambahayang siya jamaa. Nagsasambahayang siya sindum iban adlaw sunnat. Siya nanim kalasahan sintuhan. Iwan siya nanim masuok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis dugaing as-salatu nurun. Insambahayang mo sahaya. Mga anak kapu, amo yan yung kagunahan na tuwa masa na to ini, tigidlo mimano siya pagtuha na masa na to ini. Sa indahan, yan na masawa. Bang aon ilaw haraan, malingkad, magtangi si mga bata-bata, ama lang niya, ina, madto kita ni magpatadom ini. Ampeng pagpatabuyaon, bukon magmanis, maglupot sindila, magumpak, magkaginisan, biya nagbus, bukon marayaw. Nakauna mag-ito, uyom kamu marayaw, parayon bihaon tuan, liuluputin dila, nagkakaginisan, nagkiking, nag-uumpak, ginisan nilupa. Biya magpasalupa mangi. Mga anak ka po, magkakunahan kita ni umaling ka tinatay na tujuk patuha. Magkakunahan kita ni umaling ka insuara na tujuk patuhan. Magkakunahan kita ni umaling katimpito ang gaw tabaran na tutujo patuhan. Uno yan ini kalingkat. Pag-ibadat sambahayan. Tani mga to. May ta, halawm kasutsihan kaw. Sutsi ingwa, sutsin lang. Yung mga munafikin, malingkat hawa, mangi halaw. Ini karuan niya mga tuhan. Kaya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lingkat bikiraatil Quran, pagbasa sin Quran. Imbay di pagbasahan Quran. Intaw halaw niya yan di magbabasa Quran, yan dunhanin syaitan. Imbay yan pagbabasahan sin Quran, yan dunhanin malaikatur rahmah. Magkakunahan kita ni rahmat ding Allah Ta'ala.
Dahil nga sabab yan, ni siyu makapaingat Quran, ama na paingat niya Quranin anak niya, midalis siya adlaw susungo. Guru niya, napaingat niya Quranin murid niya. Lamurun siya sa paat, malamud siya panginduha. Isiyusin na kawin ilmu marayaw. Yadto na si halom sing kamatay. Kaya hiduan niya Quran iwan hadis, mag-anod-anod madtukan niya yung karayawan. Magkakunahan kita niyo mga anak ka po, wihad tindagbus ni. Na, yadto mga anak ka po, sahaya halom simbay, bang masahaya halom simbay, imaksud yan, ginhawa na to. Imaksud yan, jantong na to. Imaksud yan, nyawalihan na to. Hikarwa mga anak ka po, biyayta si mga sahabat, imbayta nila ring dah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imanu siya, mabaya siya si marayaw riya dunya, iwan mabaya siya si marayaw hadlaw kana. Sa mga munafikin, usog iwan babay, indayaw kabayaan nila riya dunya, lanab iwan sarap. Kasarapan sim pagkaon, kasarapan sim pag-inom, kasarapan sim padyo, kasarapan sim pagpasyal, kasarapan sim katantan, sa di sila kasarapan magtag-ipon patuha. Ang paimbar iman, yaun kanila illadzatut ta'ati wal ibadak. Yaun kanila illanab, insarap sim pagtag-ipon patuhan, halawm sin jantong nila, halawm sinatay. Dahil nga sabab yan, makuyag sila wang dumatong nin waktu mag-alupin ipon iwan tag-ipon. Mga munafikin, maliso. Wa ija kamu ilas salati kamu kusala. Lilisuan, mag-ibadat. Lilisuan, magsambahayan. Nauno yan, tuwan yung baita. Baita ka, tutaniw si mga sahabat, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hino kanila sinjunjungan. Ija aradtum ay susuada. Pabila mabaya kamu. Sin kabuhi masanyang dia dunya. Hikarua wa mautus syuhada iwan mabaya kamu. Dagpakan ing kamatay niyo aun gulalan deng hatuhan. Bukun gulalan niyo. Wan najatu yawmal haf hikatu masalamat kau hamahsar prakala dakulay na mahsar. Punun sinallahu ta'ala manusia hamuk lugal yung pagtag sintaw suhog parang musar kuno. Mahsar. Masalamat kau riddo, himana si masalamat, way rungun kabuhaan mo, way kumugdan kay mununo, mangi. Wazillu yawmal harum. Ini kaupat. Halawm kau kasilungan. Pasilungun kau sinallahu ta'ala. Hadlaw yan. Way na kasilungan nununo. Ini kaupat. Wal huda yawmal dalala. Iban. Malawng na manusia. Naglawng na manusia. Biya sinamasa na to ini. Masub na manusia kalaungan, masub na manusia manglawong, masub na manusia makada kalaungan, in ikaw yawn dam, di da kau mutas, day nga kabayaan sintuhan, unuin hinangun mo. Ampakaw marayaw kabuhi, ampakaw marayaw kamatay, ampakaw masalamat na kamatay, ampakaw aun, kasilungan, hadlaw ka na. Iwan, sa lugay mo buhi, di kau himinang sing kalaungan, biya simasanatu ini, maglaong-laong manusia. Ininangun, ipahinang kato, way lumuhay. Padurusu, watamassaku, waktasamu. Baugbugin niyo marayaw yung Quran. Baugbugin niyo marayaw yung kitab niyo. Baugbugin niyo marayaw yung sulat. Sintuhan maun ka niyo. Maita.
Sipaun lima pisudu. Ipagpauli sin sakit atay niyo. Naunay sakit atay, iyari timaod, pagigil, pagjangki, pagtakabur, iyari hamasan ato ini. Hisi naghindu, himunafikin, hisi naghindu, bantasin Tuhan, hisi naghindu, si syaitan di kakitaan, iwan ni syaitan pagkakitaan. Padurusul Quran, ingatan niyo marayaw in Quran, sulat sin Tuhan kami. Manual sing kabuhi niyo, atulan sing kabuhi na tuwing Quran, mga anak apo. Bang wayroon na makadmat na Quran, ubos na yung dunya. Wayroon na. Uno ping kakunahan sinuyroon na. Padurusul Quran. Maita, fa innahu kalamur rahman. Karena yung Quran yan, kalam sin Allah Ta'ala. Kalasahan sin Tuhan pabiddao ni siyo-siyo. Intao, mabaya sin Quran. Dahil nga sabab yan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ashrafu ummati hamalatul Quran. Inna kabidda ummat ko rin nga kataan, amo na yung tao, yaon piyapakay na yung Quran, kauhaan tag-upat ka dyan. Magkakunahan na kita niyo mga anak po amasa na to ini. Nagsingkong mangkang na mano siya. Ginisan na wal na si mano siya. Ginisan na in pikilan si mano siya. Sakawa impiagbin sin junjungan alayhi salatu wassalam al-Quran was sunnah. Doon sa jakamuhan. Sa babang makakuha din ngayon, akal na, pikilan na. Di naman jaring. La tukaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Ay kamu mangliulakad. Day nga kabayaan sing Quran. Iwan day nga kabayaan sin naraak maghindo maun kanin. Na, uno pa yung Quran niya. Islahun. Hangkan subay mbugbog na to Quran, maghatul. Nag-ibadatin tao. Sa gawin pag-ibadat nila mo kung kuri. Naglalasain tao hamasa sin jahiliya. Ula mo yung banusin Tuhan nila, labi itong gatos. Kaya sumudsulwa, yung Tuhan nila rin mabat. Aun nakura. Sambil aun patuhan nila, pagkaunon nila. Pag inumon nila, maita, aunihinang nila patuhanan, hulma. Naggutom maan baitaan ta kamo. Wayroon na, makaunoy na mainom. Amin Tuhan niya yadto, lion niya palong tubig. Hiyaguman niya na miyuskag, masarap inom niya, pagubos, kiyaon niya pa, way bihalong na. Intuhan kulong niya, inom ko pa, kiyaon ko pa. Ama sa sin jahiliya. Baba sila sin pasulga. Sa mga jarong, piyara sin Tuhan, yung kahinapusan na biwan Rasul, harap maun, nakurik na Tuhan. Way na nakapin, nakurik na katantaan. Dahil nga sa babyan, magtawang-tawang kita niyo, pakaniya. Makad kita niyo, sing kahinapusan, kitab amuna, ing Quran, mahamul niya. Kalamur Rahman, ipagkakasilasa. In naglapal baing lasahon, in nakarungog lumasa. Tamo yan Tuhan. Na, uno pa yan. Warujhanu pilmi dyan. Bangin hinang mo. In atulan, biyahita sing Quran, iwan hadis, in hinang mo yan, mabugat at timbangan. Dahil nga mga mabugat timbangan, pangadatan, bihaon, di mo kakitaan maadatin tao. In pagadatan da tao sin tao bihaon, hisiyuin matawd sin, hisiyuin matawd kawasa, hisiyuin hansam. Amin mag-aara, mari pagadatan. Na nagbabay tayo Rasul sallallahu alaihi wasallam, masusungon, amon ay masa na to ini, Ja'al Islamu ghariba. Wa sayaudu ghariba. Patuba lil ghuraba.
di matong in Pangindo sinagama Islam piaginuinusin tao. Magbalik, maginuinun to, may tayo mga silaw long niya biya. Dugay ng kanilang kato ini. Dugay ng isa. Timap pa hindi mang lamud-lamud hamangi. Timap pa imyara da karayawan. Timap pa sing karayawan dunya iwan karayawan adlaw akhir. Warujhanu fil mizan. Mabugat at timbangan. Dahil mga mabugat, amo na yung pangadatan. Amo na inlakujanggang. Naig, inlakujanggang, impangadatan, kabayaan, sinagama, amin hindu, sintuhan panabi, amin way nagulalan, giulalin nabi, wa innaka la'ala kulukina. Bisara mo na sintaw katanta, sabang magparagbos na, nahinugnang kay mga tao. Sakawa, innaka agad nagparagbusan, amura mga bariman usog, iwan bariman babay. Kahinapusan mga anak po, paman sinallahu ta'ala, wa inni lagaffarun, paman sinallahu ta'ala, ako, bayang ulungun, bayang ampun. Inagdo sa sindum, tiyatagaran kuri madlaw, ampunun ko bang nangayo. Inagdo sa sinadlaw, tiyatagaran ko simahapo, nari pamarum, tiyar, ang anak ka. Jakpat inagdo sa sinadlaw, wala yabutan sindum. Inulong kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala, wa inni laghaffar. Paman sinallahu ta'ala, inaku bayang ulungun, bayang ampunun. Kanda siyo, liman taba, pamanga sila, nangayo kaampunan. Pamanga sila jimanji, utuhan kuri kuna isabanin. Uno pa, wa amana, nagparat siya marayaw. Wa amana, ini katu wa amila salihan, iwan iammalan niya, in papaammalan sin Tuhan. Buko ni amalan niya, favorite niya. Mga anak ka po, bang nato iammalin favorite at nato, nagmulak. Aun yung favorite niya sapi, di na makakaon. Bang ikaw? Yung favorite niya manok, di na. Bang mo iammalan ng kabayaan sin Tuhan, wayron dumatong kay mo problema. Maita, mampaatu ka fid dunya wal akhirah. Indaakan kay mo hikarayaw, iliangan kay mo hikarayaw ha dunya iwan adlaw akhirah. Wa amila salihan, ammalin kabayaan sin Tuhan. Ay kung magamal sin kabayaan mo, sipukon kau sin napsu mo, sipukon kau sin pikilan mo, sipukon kau sin katantanyan to. Sa bang mo ihammalan ng kabayaan sin Tuhan, in tiap-tiap hinang mo, pardo iwan sin sunat, iangkatin darajat mo, piapasin dosa mo, piapaking ingi mo. Mahuli, sumah tada. Mahuli, miagad kau sin pamandu. Murah-murahan, mga anak ka po. Imbar iman usug, imbar iman babae. Kauhaan, tagupat ka dyan, milalag nila. Uno pa ba ing kabayaan sintuan ipapahinang ka mo. Yung mga munafikin, pindahan nila, di na kami mabaya sinbihan. Paakaroon nila hatahon, tahunin nilang narwaing, tahun susungon duwaing. Mga anak ka po, imbeta sinallahu ta'ala, amo natin pag-akaran na to, di na mapinda, in haram, di na mapinda, in halal, di na mapinda, in wajib, di na mapinda, in katantanyad to, in kita niyo, pindahon na to, inatay na to, pataalukon pakabayaan sin Tuhan, pindahon na to, in pikilan na to, pakabayaan sin Tuhan, pindahon na to, in napsu na to, pakabayaan sin Allah Ta'ala, karayawan dunya, iwan karayawan adlaw akhirat, Allah Ta'ala magbabaya-baya, tub-tub na rin to, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin.
اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.